Ima finog Robija sina, on je njega podučio, on je već od malena išao je on za njima i to je super. Da nije to naš Robi van der Kerkhof, di si Robi van der Kerkhof? Robi, dođi vamo da te snimimo. Robi! O, Robi! Koliko je 64 i 42? Robi, računaj malo. Ajde, Robi, da vidimo matematiku. Koliko? Ja sam čuo da je 65. 64 i 42, ne može bavati. Da, gdje ti imam to proračun? Ja ne vidim njega, on ne vidi mene svjetlo, oprosti Željko. Ovu pičku van. 86. 64 i 42, 86, bravo, to super si. Koji ti razred ideš? 9. 9. Po kojoj to logici 9? Pa sad ima 9 razreda. 9, boga ti vidi. I ti 9 ideš. A koliko godina imaš? 19. Dobro, znači matematika ništa, dvojka ništa, jedinica. Četvorka. I ne znaš ovo proračunati. 40 i 60 to je 100, znaš, i 4 i 2 je 6. I to denam odmah na 110. Pričam ja sad ovo, kako je Židov išao kupovat kuću, znaš, bio jedan mali prodavao kuću. Sad pita Židov njega, je li mali, ko je pravio tu kuću, Čača ili ti? Kaže, mali isprsi se, veli ja. Veli neću kupovat. Ajde ti sad, Robi, meni kaži, šta je time htjela ova priča reći vama? Samo sam da mi mlađi ne znamo delati. A da stariji znaju. A to je potpuno... Ne, ček. Budala koja to misli. Nisi, šta si rekao, to je potpuno? Budala koja to misli. Ne, vidi, nisi ti si na dobrom putu bio. Tim se hoće reći da onaj ko gradi kuću, otac, će cijeniti više kuću jer cijeni rad. Razumiješ me? A onaj ko nasljeđuje tu kuću, djeca, oni to ne cijeni, on će to prodati bud zašto. Jel sad tako kaže kod nas to, bud zašto? Ili za jeftine pare. Otom potom. Nije o tom potom, ne, ček. Nije o tom potom. Nego? To o tom potom ide, ovo je sjeno, ti si mene uvala, ti si rekao otava, sad to ovo sjeno, moj me jebati. Rajko je baco. Ovo je sjeno, ajmo dalje. Jel me razumiješ, Robi? Ne. Dakle, ako je tata kupio i zemljište i kosio i sve, on će to prodavati skuplje, ako tebi treba za cigarete i za drogu, ti ćeš ma daj samo da to prodaj, Jel me razumiješ, Robi? Aha. Ja sebe centriram i po 10 puta dnevno. Razumijete? A vi niste centrirani i onda je to veliki problem. Razumijete? Nije. Isto kao, mali, ide ti malo za čepi, znaš. Vidiš kako si ti, tvoja škola, jebote. Jebem ti učiteljicu, znaš. Jel ti dobra učiteljica? Je, duplo starija od tebe. Ne mora duplo starija. Kak ne može biti? A kak ti tak male, slušaj, Robi, jebote, to je stvarno zanimljivo. Mene Rajko persira koji je duplo stariji od tebe, a ti si 19 godina, jebote, imaš i, kako se rekao, i ti meni govoriš ti. Kako to? Jeste vi učili u školu jedninu, množinu? Ne, to mi nismo ni čuli za to. A ja kaj vi učite u Pa školu? ja imam iz hrvatskog 1, iz matematike 1. A sad si rekao 4. A sad vidiš, Robi, ti ćeš to sve gledati na YouTube-u. Slušaj me, to ćeš se pa će te zajebavati školski kolega, znaš. A učiteljice kad to čuje da je duplo starija od mene, a imam 57 godina, znaš. Znači ona ima 116. A moja profesorica uopće ne zna se po internetu biti. Bude ona čuva. Puno je rekla, ne zna, čerka. Ako je ona 116, čerka ima nešto manje. Nema ona 16. 116 sam rekao. Nema čerku. Nema, ima sina. Šta je, časna sestra? Aha, i vidiš kako te bud zajebavali. A ovo sve bud na internetu, znaš. Onu, znaš kako se zvala ona?
Ne znam. Ne znaš, znaš kad sam ono pričao, ono kad je ono otišao u Ameriku, ono, opop, bravo. Ej, Radek, reci ženi da sporije vozi jeboje ti, kako pići ono, koje on auto ima? Tu su ovce i to, ne daj Bože da bude belaja onda. Pa ne smije ovca biti na cesti. Ti mali, Ne, ja samo lijepo kažem. Ovci A je jesi mjesto ti- na paši. čekaj, jesi ti učio u školi da ima, da bude divljač na cesti to? Ima divljačke, od kad je ovca divljač? Ti, vidiš, mali, ti pametuješ, A, znaš. I ti kad samo makicu u kukućici dobiješ, da će sve jasno biti. Kad si ti zadnji put u kukućici dobio? Šta kad si bio? Šta kad si bio? kad sam imao 9. A 9, dobro. Zadnji put to bilo. Aha. Aha, bravo. Zakaj si dobio? Kad sam popustio? Čekaj, ovdje dole. A zakaj si dobio? Od koga? Od tate ili mame? Stane. Stare, aha, znači stara. To. Evo, 2, 4, mali, vidi. 2, 4, 6, 6, 10, izvoli. Idemo dole. Znam paketu. Hvala lijepa, ljubi ruku. Mali, pamet u glavu, znaš. To, aha, nemoj zajebavati, tu, vidiš. Da, nemoj zajebavati doktora i dođe na centriranje dole, znaš ti, fini dečko. I kad voziš, ne vozi lijevom stranom bicikl, vidiš kako si jak. Ne vozi lijevom stranom, nego desnom. Dobro, vozi ti trako. Željko, idemo dole na centriranje.